Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia, ndabashubuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku cyigisho cy'abantu bubatse barimo barakora imibonano mpuzabitsina banyuze inyuma. Yesu nashimwe cyane mwene data urimo uranyumviriza. Ni by'ukuri hariho ibintu abantu bakora batazi ko ari bibi kandi ari bibi. Yesu nashimwe cyane. Reka ndakwibutse ko iyi sheni ari sheni ya Holiness, isheni ivugira ko ibintu Imana yemera kandi biyobora umuntu kuja mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Rero wewe utarakora sabone ku isheni ya Holiness, dore nuyikore kugira ngo uze wumviriza ubutumwa bwiza, uze wumva n'icyo Imana igushakaho. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana hanyuma tubandanye icyigisho cyacu. Haleluya. Ariko mwene data, niba urimo urwaye niwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Niba wumva utamerewe neza mu mubiri, nukuri niwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge Imana. Uwera Mana nyene icyubahiro, wewe mwami Yesu, ushaka abantu bawe bamenye ukuri, ushaka abantu bawe bagendera mu kuri, ushaka abantu bawe data wa twese bakora ibyo ukeneye. Icyubahiro ni cyawe. Nta yindi Mana iriho atari wowe mu isi no mu ijuru. Mwami Yesu, uri Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, uri Uwiteka. Ndasengeye uyu mupapa n'uyu mumama, Mwami Yesu agiye kumviza kino kiganiro, ndakwinginze umujye neza, umpe gusobanukirwa. Urakoze data wa twese uri mu ijuru. Data ndakwinginze umwuka wera manuke maze abane natwe. Haleluya. Mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi iri hano hantu ishe mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Urakoze data wa twese, sabye nize kuvyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data, muriko muranyumviriza aho muherereye, murashobora kuba mukora ibintu mutazi ko ari bibi, yamara muze mwegera Imana izabahishurira ibintu byinshi, wera abigishe ibintu byinshi mutari muzi. Yesu nashimwe cyane. Hariho imibonano mpuzabitsina abantu bubatse bakora, bakayikora baciye inyuma. Iyo mibonano mpuzabitsina bakora baciye inyuma, mwene data uri muranyumviriza, icyo ngicyo Imana ntago icyemera. Haleluya. Mu Kristo aho uri hose, aho uherereye hose, nimba uzi ko ukora imibonano mpuzabitsina bakunyuza inyuma, upfukamye bakakunyura inyuma, ndakubwije ukuri, ukwiye kwihana ugasaba Imana imbabazi. Reka ndakubwire mwene data, ntago ngira isoni zo gukorera Kristo, ntago ngira isoni zo kuvugira Imana. Yesu nashimwe. Reka ndabahe uturorero tubereka ko ibyo muri ko murakora Imana itabyemera. Ayo master murakora n'ay'ibikoko, ariko mwebwe muri abantu ntago muri ibikoko. Reka ndabaha akarorero. Bamwe muri mwebwe muratunze inka. Iyo mufite inka y'ingore, murambabarira nimba atari ko babyita,
mukayijana ku nka y'ingabo. Izo nka uko bibonana cyangwa se mvuge ngo uko zibonana murabizi, zibonana zinyuze inyuma. Reka ndaguha kandi karero, abatunzi ihene, mwene data utunze ihene, iyo ziko zirabonana urabibona, zinyura inyuma. Yesu atugire neza. Iyo imbwa ziriko zirabonana zica inyuma. Iyo indogoba ziriko zirabonana zica inyuma. Igikoko cyaje cyose iyo kiriko kirabonana kigenzi cyacu binyura inyuma. Ibyo bintu rero ntabwo biba bikwiye gukora abantu b'Imana baremwe n'Imana. Shatse kuvuga ngo ibyo bintu ibikoko bikora ntabwo biba bikwiye gukorwa n'abantu, kubera ko abantu n'abantu, ibikoko n'ibikoko. Rero abantu barafashe amasitayo y'ibikoko, mbese niko Imana yabiremye, mbese bijya bintu ibikoko bikora niko Imana yabiremye, niyo masitayo y'ibikoko misanzwe. Ariko abantu bagiye kubikura ku bikoko bagenda kubikora nabo ubwabo, mbese mu magambo make bashatse kuba nk'ibikoko mutari ibikoko. Izo ntuza rero izo ngizo ntago ari iz'abakristo, izo ni iz'abapagani. Izo ngizo ni iz'abapagani, nta mukristo akora ibyo. Ibyo bintu ayo masitayo muri ko murakora yavuye ikuzimu, ntago Imana yemera, kubera ko ayo masitayo muri ko murakoresha n'ay'ibikoko. Nawe uyumvire gukora ibintu by'ibikoko, urumva uba watewe n'abadayimoni. Bene data muri ko muranyumviriza, wewe mupapa uri murakora ibyo, wewe mu mama ubwira umugabo wawe ngo ukorere ibyo, wewe mupapa ubwira umugore wawe ngo utampaye uku ati nta mahoro, uri muribesha. Saba Imana imbabazi wihane. Mu mama wihane, mu papa wihane, musabe Imana imbabazi, kubera ko ntago muri bikoko, muri abantu mwaremwe mu ishusho y'Imana. Yesu nashimye. Rero wewe ukora ibyo ngibyo, iyi ni Imburi kujeho, mwene data warukwiye guhagarika, kandi tugiye no gusenga. Tugiye gusenga. Niba uzi ko wabikoze ntiwihane, niba uzi ko ubikora uhagarike, niba uzi ko wabikoze hanyuma ukabihagarika ukabirekeraho utanihanye, tugiye gusenga. Tugiye gusenga Imana, Imana ibabarire. Bene data, ntabwo muri bikoko, muri abantu mwaremwe n'Imana. Yesu Kristo agarutse agasanga uri ko urabonana n'umugore wawe nk'igikoko, nk'ihene, nk'inka, nk'ibindi bikoko bitandukanye. Umva yewe, nubwo waba uri umukiranutsi ukora ico kintu wasigara, kubera ko uri kurakora ikintu kibi. Bisanzwe abakiranutsi ntabwo bakora ibyo, ariko noneho hari abari barabikora batazi ko ari bibi. Wewe rero uri kurabikora utazi ko ari bibi, nukuri urekeraho ubihagarike, usaba Imana imbabazi maze Imana ikubabarire. Yesu nashimwe cyane. Imana yo mu ijuru irimo irashaka abantu bamenye ukuri. Abantu barashobora kubabigisha ngo mukore ibi, mukore biriya, yamara umwana w'umuntu ntago ari wazagutwara mu ijuru. Imana ni wenyine ijuru. Yesu nashimwe. Dukwiye kumenya ko ibintu by'ibinyamahanga tudakwiye kubyinjizamwo, cyangwa se ntago dukwiye kubizana muri twe cyangwa kuri twebwe. Yesu nashimwe. Dukwiye kuba abakristo nyakuri, tukanga ikintu Imana yanga,
kubera ko umwanzi w'Imana ni icyaha. Ndagushimiye rero wewe wafashe umwanya wawe kumviriza buno butumwa bwiza. Imana iguha umugisha. Ibyo bintu ndakubwiye ubikora hagarika, kandi iyi video muyihe bagenzi banyu, kuko abantu babikora ni benshi kandi babikora batazikara icyaha pe. Umva, ibyo bintu muri ko murabikora mutazikara bibi, ariko noneho uyu munsi wabyumvishe kari bibi, nuhagarike. Mu mama hagarika, mu papa hagarika. Reka ndabasengere rero, reka ndabasengere maze mubabarirwe. Imana yo mu ijuru ibabarire. Aho urupfukame dusenga Imana. Niba uzi ko wabikora ari ukaba utarabyihanye, tugiye gusenga. Niba uzi ko ukibikora ubihagarike, ndagusengera. Dusenga Imana. Data nyene icyubahiro, ndi imbere yawe Mwami Yesu, ndakuzaniye abantu bawe bashaka kwihana ibyo barimo barakora bitakunezera. Mana nyakubahwa, ndakwinginze ya maraso yawe y'igiciro agende yoza imitima yabo. Mana ndakwinginze wongere kandi ubagire neza, uburiri bwabo ubuhumanure mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Amaraso yawe y'igiciro agende yeze uburiri bwabo, kandi nabo ubwabo Mwami Yesu ubeze imibiri yabo mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Mwami Yesu, uwo mwuka w'umudayimoni yabaje ko ukabategeka gukora ibyo bintu, uwo mwuka ndawutwitse mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ugende utazongera ugaruka ukundi mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ndasengeye uyu mupapa, ndasengeye uyu mumama. Mwami ndakwinginze ugende ubeze, bogeshe amaraso wavira ku musaraba. Data bagirira imbabazi, uri umunyembabazi, uricaye ku ntebe y'imbabazi. Ndakwinginze ndakwinginze ubasange, ubagirire neza, ubagirire neza. Mwami Yesu, urakoze kubabariye, urakoze kubejeje, uri Uwiteka iryo zina ryawe. Sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha bere data.